Olivier, dutahe sibyo? Dutahe burije nzakugarura next time sibyo? Dutahe sheri sibyo? Yego.
uriya mugabo mwandikiranye yaguhaye n'amafaranga wabonye ko nta kibazo. Halo. Umukobwa namwishe. Umukobwa mwamwishe? Na umwana ndamufite. None nkora iki? Sawa. Uwo mwana ni mumuri kuragende. Ubundi namwe muze mbishyure. Ureka agende. Okay. Uwo ninde? Ni babahungu ngo wa mukobwa bamurangije. Ariko umwana bamurikuye aragiye. Ariko mama, ubona uriya mwana atazaguteza ibibazo? We bamurangije agapfa akava. Ye mwana ubaye. Mama aramwica. Bamwice hehe? Hararugo. Sheri. Karame. Hari ikintu ngiye kukubwira ariko kihanganire. Ariko kihanganire. No buhoro. Waruzi yuko teta yabyaye. Ugize ngo iki? Teta abyara umwana w'umuhungu. Mushiki wanjye teta. Umwana w'umuhungu. Tumewe koko. Ahubwo se waruzi yuko ejo yagiye kureba umugabo we. Aramukubita aramucucuma ubu yamugize intera ari kwa muganga. Ari kumwe n'umwana we. Nese urashaka kumbwira ko ndamutse ngiye kwa muganga akakanya? Uwo mwana umbwira bari kumwe ari umwana wa teta kuko rwose genda ujye kubikurikirana urebe. Urasanga banari. Nese teri ayo makuru ko yamenye kare. Ntubimenyeshe ntubimbwire. Uwo mugizi wa nabi yaza kwica mushiki wanjye wari kumbwira iki? Nese ko wari uri mu mahanga ari byo gihe yabyariye ejo akaba yaragiye atambwiye ubu surumva nari kubigenza. Cyangire ko muginga we muke mushiki wanjye. Ako nacho. Kangere kwa muganga.